هوالن هجام جرب ویدیویا ما تیگه آپولیتیک هیه و از هول بدیم کدی درباره به تیگه ده هنک زانینان و اوای کی کرد رابری و هجام بکم. آپولیتیک تیگه که یونانی اومانه اوی جبر هبونا problem yan tengasiye ki revşa be encamiya yani cembejin encam nedayina raman yanji nikaşekiye. Platon navi diyalogin apolitik li diyalogin xwen dama xortan yahu kiriye. Tiga apolitik ji aliye filozofin piron Paris ve jihatiye bikaranin u şıkberi dudili bekarari u herineyiya revşawan ve dibeje.